Šorjozo, vi ste, koje ste godine vi rođeni? 28. Znači da ste kao i moja sestra Ivanka? Ivanka, Ok, ajde Šorjozo, recite mi nešto, jer ovo prvi puta čujem, o zgradi ovdje 7 metara daleko od nas u tom području, a to je bila zgrada mojeg dida i bake Alfirević. Hoćete mi reći čega se sjećate, kako je to bilo? To je bio jedan dvorac, ništa drugo, ima doba za mene. Ma čekajte samo, kako može biti dvorac? Koliko je to metri za koliko metri, otprilike? Evo, ako će bi bilo 10, 12 metri za 14. Razumio sam, znači recimo 10 za 14. A nije bilo visoko, prizemna. Aha, prizemna, jer oni su tu imali i pekaru. Bić. A recite vi meni, nešto ste rekli da je to bilo jako dobro uređeno. Lipo je to bilo, vidi, od izvanka, ne znam unutra. Da. Ali mislim, vanjski izgled je bio odličan. Ok. Je bunar. Ok. A, nisam znao da su oni imali bunar. Bunar je, tu je voda bila i sve. Ok. I onda, otprilike, tamo 43. su bombardirali mjesto. 5.12. zar ne? 5.12.1943. Ja sam onda bio u Trogiru, bilo bi mene ubila bomba. Dobro. Ubilo me mater, brata. O, majko moja. Služavku je, kod malo. Ok. Well, ako ne ništa, barem sad imamo lipu crikvu. Lipo je vrijeme sada. Vas možda malo sekira ovo jugo i bura, mene ništa ne sekira. Da, nikakve važno. Tačno, upravo ste. Pa to je, temperatura je sada oko 25-26 stepeni. Ovo je odlično vrijeme za mene. Čekaj, Kona, da mi recite ovo. A vidi ovoga lipoga pasa. Mogu li ja ovdje da vedim jedan Možete. A kako se vaš pas zove? Kokolina. Kokolina. Hi there, how are you? It's okay. Ok, Šorjozo, hvala vam lijepa. I sve najbolje. Bog. Hvala lijepa. Hoću. Hoću.